ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Talaga ka day, asaanan ang maurnos ti parikot iti nagbaetan nyo iti anak ko, Chere. Saanan nana? Amangan numaalapay dayta iti nasaya at asaritaan. Saan ko na lang arudan nana? Da kayo pa'y lang ti makaamo iti apuyo, taag trabaho ak iti syudad. Amangan numarigatan ka ijay. Ay nawaw, ad-adda amarigatan ak no ag naedak pa'y lang dito'y balayo, kat nagwin naswas kamin iti anak yo. Ala, addaken ka dayta balasang ka. Ay won, talaga asyak ti agdesisyon para iti bagik nana. No apay ngamin amasansan ti panagapayo ken ni Harold. Kasano? Katkas jay ti ugali ti anak yo. Makauma nana. Di kay madanagan. Tauray adayuak. Mangipaw itak iti sustento ti anak ko. Masapaw, lagpasyunag kaya, Tireng. Kasapulan taawan mo't pagtrabahuak dito'y lugar yo tatang. Apay ngamin ang pinanawam ti pamilyam. Ay nawaw. Kay bagbagak laang anagwin na swas kami kini Harold. Kaasi ti ubeng iti kastangar aramidin nyo adwa. Saan asyak ti ayan ti biddo, tatang? Nagpasikog ka. Ita, ipaaywan mo iti ina ti ex mo ti anak yaw. Kasapulan nga rod, tatang. Kasano ang makatrabaho ak no awan ti mga awir iti anak ko ngay? San laeng kumaati bukod mo ang pagsayaatan ti panunutem. Amok ti aramidak, tatang. No agsweldo ak, mangipaw itak to iti sustento. Tapno di damat ko na. Narigat kami ngamin nakasarsarita no daduma. Saan nyo nga amo ti pagdaldalanak? Isuad di kay agsao akas tatang. Saan mo't amabalin nga itugot ko ti apuyo? Tauray da kayo kat busy kayo mo't. Ay nawaw, anya ti aramiden nyo dito'y dagos ko, tatang? Nangyega kiti nateng para kin ka. Naggapgapuan nyo aya. Kadwak ni Pari Pilaw. At dalaim may ginatang diti syudad. Mayat gayam ti timing ko tawan ti trabaho. Kaano nga agawid kayo ngay? Inton malimit laeng. Ay gayam. Kumusta ti apok ijay? Nasaya at kanumot ti kasasaad na ijay, tatang. Nang ipawit kay ti kwarta para iti anak mo? Nalpasan amok ti responsibilidad ko anya. Nasaya at magnukas da. Awanin ti planaw mamakisinublan kini Harold aya. Awanan. Nukas na ti kulam, yan niya ngay garod. Awan maramidak no talaga adi mo kayat. Adaman kami ni Jerry Jesu at nanang. Wen ta ijay ti pagtrab-trabahuan na Harold anak ka. Anya? Iso nga adda maipawpaw itna para iti anak yaw. Anya nga iti trabaho na dyan, nanang. Sinaludsod ko ide, ngam di namat ibaganoan niya. Amangan mo't no. Ay na Harold, di mo man pagpanunutan iti dakas ti ina ti anak mo. Amok ti ugali day dya babae, nanang. Ken maysa, apa adi na ibaganoan niya ti trabaho na ijay. Adda ka di limlimod na. Mabain la siguro amang ibaga kadatayaw. Narigatan, nanang. Amangan di tayo amo, kat nagtaod iti illegal ti kwarta nga ipawpaw it na para iti anak mi. Awin gayam. Agdato na kendani ka, nanang. Ay nawaw, agdaton ka iti sa bali a babae, kunam. Alanganan mo't lang agsinublan kami iti dadya, Cherry. Pangaasyo, tadiyo kumalapdan ti plano, nanang. No, kilaan ka. Papel kumapay ti alaan tadani ka. Ay nawaw, saan mo't amasapol nga ang grande ti kalay sata? Sigurado ka, ha? Amangan no apa anak to. Tinapatag ka niya kat legal ti panagden nata. Pagyaman aklaw na, itamaawatan nakdani ka. Siyempre,
Jakmat kayat ama sayang ti kwarta nagbanugam. Day tati kahit ko kain ka. Man nakaawat ka. Sa nakas et ex ko. Mahilig da iti bungga. Iso ka di ti makagapo, no apay nga agap-apa kayo. Wen, tila da paggasgastusan lang amin. Inton maibos ti kwarta. Siya ti pagpupudutan na. Di ka madanagan, ta sa anak mo't akasta. Mangala kamin iti papilmikin ni Dani ka nanang. Ket numalpas day ta, agnaedan ni Dani ka dito'y balay no manlugot kayo. Saan mo't kit di adakes no kayat yu ti agnaed dito'y balay, anak ko. At dala kayat ko amamuan. Anya day ta nanang. Maaklon na ka nga ta, oray adda putot mo. Ay nawo, napagsaritaan min kin Dani ka ti may papaniti day ta banag nanang. Maawatan na ka kaday. Ni nanang nga talaga. Mangala kami kadi iti papilmi no saan. Nasaya at mat nga rod no kasta anak ko. Awanan ti pagdanaga. Nasayat a tao ni Dani ka. Ket amok nga ibilang nakaspudno nga anak ti putot ko iti sabali nanang. Sapay la kumata saan tong agbalin, aparikot dayta. Agtugaw ka, Dani ka anak ko. Agyaman ako nay nanang. Ano samti balay mi ata nakasimsimple. Ni nanang mo't, awan pagdanagan nyo, ta sa anak arte. Kan may sa, nairwamak mo't lang iti simple a panagbiag. Ti siled nga asidag iti banyo ti siledyo ken ni Harold. Nalawlawa nga minday jay. Agyaman naktaim manugot kayo nga agnaed kami dito'y nanang. Awan rumpo nga pagyaman na manak ko. Agnaed kayo dito'y balay, aginggat kay kayatyo. Tinapatag kat ambuyo ter aramidan niyaw. Di ka matanaga nanang. Tasan asadot ti manugang yo. Ay, di ka matmadanagan, Dani ka, tanasing petak akatugangan. Agraman ti kapsat ni Harold, nasingpet matlaang dayjay. Saan kami akas iti daduma dita aman nakibiyang launay. Impaw it kunti kwarta para iti anak ko nana. Agyaman ako na, Cherry balasang ko. Awan anyaman na nana. Aywan gayam. Pudno ka di tinadamag ko. Nangala dadani ka ken Harold iti papelda? Wan nakong. Anya? Ay nawaw, apay akas ta ti reaksyon mo. Ay kwa. Awan nana. Adala ang nalagip ko. At dansamot na isawang ko adi mo nagustuhan. Awan nana. Agpakada ako unta bisiak. Pangaasiyo tagatangan nyo dagiti masapsapul ti anak ko. Nukurang timpawit ko, agdawat kayo kini Harold. Wan, di ka madanagan. Tauray addan asawa ni Harold. Saan na mo't aliplipatan ti responsibilidad na iti anak yaw. Okay, agpakada akon. Bye! Ay nawaw. An-anon dagiti murang ti putot ko bakit? Anya kumapay ngay lakay. Igalgal ko Ani, saanin? Ninanang to ti makamo ka dagita. Tila ang bado ta ti ilabam. Si kakit dimat. Okay lang kanya-kanya. Sigurado ka ah. Wan, dimat imbagakin ka, napatagmat ti putot mo kanya. Iso amaragsakan launay ni nanang ganyan ka nakasingsingpad ka. Siyempre, nasingpot mat ni nanang mo kanya. No natangsitak kat natangsit mo. Anya nga tanutulungan kang aglaba tapno nabibit amalpas. Saanan? Agsagana ka kiti, tapno saan ka amala daw iti trabaho. Naglaing kan ngagpili anak ko. Ay nao, api akas naman ang tibagbagayo na. Wan ata nakasingsingpet tinasawam. Asikaswan na pa'y tiputot mo iti sabali a babae. Ah, ay. Kastabot ka na yung tibagbagayo na. Wan ata no naragsak kayo, naragsakak mo't. Diyak pa'y nangag-anaga pa kayo kinidani ka. At dalata mo, ti saan miya pagkinaawatan ng daduma nanang. Masulbar mi mutlata. Isumot lagayam nga awan mangag ko. Kasta ti maiparbang. No adda di yung nagkinaawatan kan bakit mo? Saan ang masapul nga iwaragawag yaw?
Hello, Cherry. Apay nga italaang nga mawag ka, balasang ka. Imawagak, tada napatag nga ibagak kada kayo nana. Anya ti kayat mo asawan na kong. Saan ako namang ipaw iti kwarta para iti apuyo? Ay nawaw, apay nga'y. Ag tinulong kayo kumakan Harold, tapno maipayo dagiti masapsapol na. Narigatan nana, ang mga no sa bali at tao ti mairanod iti kwarta. Anya, Di ta magayam nga agnana ti asawa ti anak yo. anya kumaitano dito iti pagnanaadan ni Danica. Day tangarod kat nana. Naglalayngan na ngay, no mairanod iti kwarta nga ipawit ko. Ay nawaw, saan arupat kwarta day chay? Asikaswan nanto pa'y ninsaw. Iso ti mangilablaba kadagiti murang ti anak mo. Kaya't nalaray ta ti mairanod. Madlaw mo't. Ay nawaw, nasaya at atao ni Danica kunak lang arudan. Pagpanunutam man ngaminon iti dakes. Agkapita, kabsa. Agyaman ak launay. Eh, kumusta mit ta apo ko ta? Nasaya at magtikasasaad na. Nabannog ang nagayayam itay iso aday jay. Nakaturog manen. Nangyagak iti protas para kinkwana. Agyaman akunay, tamalagip mo ti apo ko ta. Saan mo't ngamin asarsarungkaran ti inana? Ti kuna ni Cherry kanya. Kit adda ka no, ti ipaw it na kwarta para itanak na. Upat abulanan nga awan impaw it na kabsat. Anya, Tadi na kanukayat ang mairanod ni Danica nga stepmother ti aputa. hinawaw. Dito laeng, ti makagapaw. Kabsat. Di na mo nga awiran kan ilablabaan ni Danica ti anak na. Naglukon da dya tao. Agar-aramid man ako nakaw. Adda kayo manan tatang. Napatagtibag akin ka, Cherry. Ay nawaw, anya manan ti ibagayaw. Sarong karamot anak mo Kan mangipaw it ka iti kwarta para kinkwana. Iti anya aga po tatang. Tapno mairanod day di adani ka. Ape agumura ka iti asawa ti ex mo Numangipaw itak iti kwarta, sigurado ang mairanod day di a babae. Di mo ammo ti lawlawatay. Amok ti bagbagak tatang. Ammom ka di ani Dani ka ti mangilablaba iti mo rin ti anak mo. Isu ka lupa ti mga awel ken insaw no busy ti ina ni Harold. Papansin a babae. Ay pangasim anak ko. San man anatangken ti ulong? When now, agsilsilos ka isu akasta ka. Apay ko mga agselosak. Saan apulos tatang? Jakla ang kayat ang mairanod day di adani ka iti kwarta ang nagrigata. Una yan tigasta ka panunutam anak ko. Panagkunakit si katayan ti biddaw. Nagsina kayo kin Harold takas tangaming ti ugaling. Awan ka di timpawit ni Cherry nana? Awan pa'y mat. Ay nawa, apay ngay. Nasurok nga upat abulanan nga awan impaw it na kwarta. Nalipatan ng samot tinti anak na. Saan aday ti makagapaw? Nukasta. Amuyo ti makagapo no apay asaan amang ipaw-paw iti kwarta da dya Cherry nana? Di na kanukayat ang mairanod ni Danica. Anya? Pag ano ko man ni Danica ti kwarta na, kat adamo ti kwarta mi. Ay, jak amo iti ex mo anak ko. Saan ko ang maawatan ti ugali na no daduma? Saan mo't ang masapol nga awagam ti ex mo, Harold? Ibagak lang ti pudno kin ko ana. Ang mga no ad-adda na anak. Ibagak ti pudno. Tapno saan akong kumpormi ti pampanunutan na. Sikapay lang ti pagpanunutan na itikas jay. Paganaan mo kumati kwarta na ngay. Bay tapanunutan na noan niya ti kayat na apanunutan. Ay nawaw, sana mabalin. Nogul ulimag tayo. Amang ano panunutan na ahusto tikas jay nga isaw-sawang kan aramidan na. Managing bubukod day dya babae. Nasayata sinong bata mo't lang tawag ko. Anya ti bagam aya. Napatag ti pagsaritaan ta. Maipapanmat iti anya. May papan iti sustento tanak ta. Anya? Apay adi ka mangipawit. Pudno ka di ati asawak ita ti makagapo. Saan ako naglibak? Isong agpaisaw. Ay nawaw. Awan ti dakis nga aramidon ni Danica. Wen angam di tamat ti pagnanaadan na.
Jak kayat ama irano day ta a babae iti kwartak. Ay nawaw, among ka di anidani ka ti mga sa asikaso iti anak mo? Iso ti katulungan ni nanang ang mga awir ken inso, iso hagtanang ka. Anya, Di mo iraman ti ubing iti ungot mo. Awan ti basol ni inso, iso ano siyak ti sika? Mangipaw it kamat iti kwarta para ken kuana. ala agsamot ti anak ko tatang. Nag-resign ka iti trabaho, maya. Saan pa'y? Ay, no. Saan magayam kay tibagbagakit mapanmula ang sarungkaran? Nagadumok nga min ti reklamo dagi jay nga agina. Sino tinamnamaam ang mga wir iti anak mo? Nagtrabaho ka? Ang mumutabisa kiti trabaho kiti talon. Ay, Di kag dalasutos kunak manay. Pagyamanam kidi at maanusan di sa bali at tao nga si kaswin ti anak mo. anya nga ruti kayat yung aramidak tatang. Mangipaw itak iti kwarta. Manula ang matipaw, it mo iti makabulan kay. No panunutom anaimbag. Kurang pwede taas will daw dagiti mga awir iti anak mo. Chire, Imayak, takayat ko ang makita ti anak ko, nana. madama digdigusan ni Dani ka ti anak mo. Anya, No kastoy abisi ket iso ti mga asikaso iti anak mo. kasta ka di, nana. Wen, balasang ko. Iso nga agtanang ka. Pasensya kayon, akadagiti na isawsawang ko, nana. Mala, kasaritam da Harold kandani ka. Ang mga nukagura dakdagi jay. Nalakalaeng akasarita dagijay. Tamud-amud ti agpakumbaba. Iso asika, agpakumbaba kamut. Jak kayak ti gulo. Maawatan kayo, nana. Di kay madanagan, ta ituloy ko ti mangipaw iti sustento ti anak ko. Kan binulan to asarong karak. Kasta ipariknam iti anak mo ti panagaya ti maysa nga ina. At damot kit dinidani ka, ngam sabali latta no si ka mismo nga inana. Ay, nawaw! Irespetom dagiti tattao ang mga aramid iti responsibilidad mo para iti anak mo. Ngamin, saan analaka ti trabaho da? Ikatam ti gura iti pusom. Apresyaram ti sakripisyo kan panagayat nga iparpariknada iti anak mo. Agpakumbaba ka, tapno awan to ti pagbabawyam iti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Oh, ato yung tikat-gatangam ato yo, Jevon. Agyaman na klaunay, Fresima. Ayon gayam, mabalin ka di ang maalak ti cellphone number ti gayam mo. Ay nawaw, asino agayim ko? Ni Heidi Di namot ngamin replyan dagiti chat ko gankwana. Iso nga ipadas ko kumaateksan wano awagan. Agpudno ka man kanyak, Jevon. Kursunadam ni Heidi agayim ko anya. Husto ka, Fresima. Saan kong hailibak day ta? Awan damutin iti ama ti anak na, saan ka di? Wen, nagwin na swasdan. Single tigayim ko ita. Angam sa anak asigurado no addamanen plano na ang makirelasyon. Ibagamlat ang harudan ti cellphone number na. Tas siya akong ti makaamo nga agtekskin ko na. Mabiit lang nga rod ta isurat ko iti papel. Urayong biit. Itay pa'y nga uni ti cellphone mo. Haydi, anak ko.
Di yulatan ikaskaso, tatang. Ay nawaw, makadlawa ka. Lalaki ka dito umawawagin ka. Wen, tatang. Ni Jivon akalugaran tayo. Idikalman pa'y dayta. Apay garot adi mo sungbatan ti awag na. Sigurado asaan matla ang anapatag ti ibaga na kanyak, tatang. Awan mo't makagapot tapno agsarita kami. Amagan mo't no kayat na tagdaton ken ka, anak ko. Ay nawaw, awan pa'y iti panunot ko ti makirelasyon manan, tatang. Ipamaysak pa'y laang ti atensyon ko iti apo ko yo. Sa bagay, addakin ka dayta. San mo't amabalin ada kami tagdesisyon para ken ka. At dalatakin ka dayta, anak ko, nagpaaram ka wano sa anin. Agyaman naklaunay atatang tamaawatan nak. Bayada kung ti utang ko ken ka, friend. Agyaman ako na, Heidi. Isupay nga igatang ko manin itilakok. Ayun gayam, imawawag ka din ni Javon kan ka. Ay nawaw, kasano nga naamuam, friend? Una, tasyak tinangalaan na iti cellphone number mo. Anya? Apay nga ented mo pa'y laang kan kwa na ti cellphone number ko. Una, ta i-text na kakanungarod. Di mo kanungamin replyan dagiti chat na kan ka. Sigurado nga ibaga namanen nga agdaton kanyak. Apay, friend, saan ka kadi nga interesado kan Javon? Saan, friend? Kan may sa, awan planok a makirelasyon manen. Kasaritam lata, friend. Ibagam latakan kwa na itinasaya tapno maawatan na ka. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dagulit mo't nga rod, friend. Saan ko replyan, tabarang kunak no makarik na. Ngam saan mo't? Itultuloy na latamat ti aramiden na. Tapno agtal na, kasaritam. Ibagam kan kwa na saan ka nga interesado, friend. When ano maawatan na, friend. Amang ano inton madamdama kat guraan na. Una yun tayo single, ma'am. In-cancel naman ang tawag ko. Day, apay, Javon, anak ka. Apay, anapudot ti ulam. Maasara kiti tayo single, ma'am, narang. Ay, nawaw. Asino a single, ma'am, tidakda matam. Tayo Heidi, ah. Apay, agdat-daton kakadikan ko na. Planok tagdaton. Ngam di na nga rod sumpatan ti awag ko, narang. Ay, katurayam mga nubi sila Di na nga rod sumpatan ti awag ko, nanang. Idi pa'y kalman. Isungarod nga urayam, anak ka. Likliklikan naklakit di tayo babae. No ti panagriknam, katlikliklikan na ka. Ay, katagsardin kan Sana mabali, nanang. Mapanak iti ayan da intun bigat. Mabit lang! Hello. Si Kamot gayam tagtuk-tuk-tuk, Javon. Siya nga rod tatarolan. Naimbaga bigat yo. Anya ti umay mo ibaga. Ada ka din ni Heidi, tata? At damat, busy ang mga wawir iti anak na. Apay ka tayo. Kahit ko kumakasarita, no okay lang kada kayo. Anya ti masapul mo iti anak ko, baraw. At dati napatag-akayat ko nga ibagakin ko, ana. Ay, subrak ka. Agtukaw ka nga raw. Tayabak ni Heidi. Agyaman naklawan ay tata. Panawar ka pa ipi-8, baraw. Urayam ni Heidi, ta ibaon ko dito sa alas. Butoy pa iti apok Heidi, anak ko. Apay ka di tatang, asino ti bisita yu aya? Ay, saan ko abisita na jay? Ay nawaw, asino day jay aya? Bisita maa ni Javon. At nakano tinapatag nga ibagaanakin ka. Apay nga imay paylaang dito'y balay? Sangwem, tapno maibagang mutlaang kinkwana ti pudnaw. No awan ti panagayat mo para kinkwana. Uno saan ka nga interesado. Ibagam iti personal, tapno muna. Kasano no masaktan kat gumura kanyak tatang? Normal lang ang masaktan di tao. Ngam tinapatag. Kit na ibagam ti pudno ang marikriknam. Sa bagay, ada puntuyo tatang. Nala, mutuyin ti abok. Takasaritam ti bisitam. Naimbaga bigat mo, Heidi. Kastamat kang ka, anya ti masapul mo? Imaya, takayat ko kumati agdaton kan ka. Ay, kwa, Sapay la kumata umanugot ka. pasensya kan. Ngam awan ti planok a makirelasyon ita. Anya?
Ipamaysak pay laang ti atensyon ko iti anak ko, iso apasensyakan. Day tamat laang ti makagapo no apay asaan ko asungsungbatan ti awag mo. No kasta, saan ka nga interesado kanyak? Saan, Jevon? Pasensyakan ngam awan tinamnamaam kanyak. Ay nawa, apay akasta mo ti bagbagam. Guwapo ak mo ta. Wan, adda itsuram, ngam jakpay kaya ti makirelasyon. Anya? Pimanaw mo't gaya man. Nasakit tinakam na kanyak, iso asaan ang nagpakada-kada kayo, tatang. Tinapatag kat na ibagam tipudnukin kwa na. Wan matkit di No agul uli magkangamin. Amangan numang namnama di tao keng ka. Ba nag-adyak mo't kayat ang mapasamak, tatang. Isu nga awan nga ron ti rumbang apakakonsensya anak ko. Agyaman naklaunay ata maawatan naktatang. Siyempre, nagdalanak mo ti kasta. Sapay la kumamot akin ni Jibon na maawatan na ka. Sapay la kumaa, tatang. Jak kayat aguraan nak. Isan mo't siguro anak ko. Itikas di ngamin a reaksyon na itay, kat madlaw ko ang makaungat kanyak, tatang. Di mo unay tagpanunaw tanak ko. Nabiglalaang siguro ni Jibon itin sawang mo. Tinapatag, kat nasaya ti panakisaritam kan kwa na. Kumusta nga ay? Nakasaritam ka di mo't laeng ni Hayde. Wala na. Apay nga ron akasta ti itsuram. Iti kasta langam kat makita ka saan ka naragsak. Wala, takunamlan asino mo't dayja babay. Kunamlan asino akapipintasan. Anya timbaga na kan kaaya. Awan ka no tinamlamak kan kwa na nana. Saan nga interesado ni Heidi kanya? No kasta timbaga na kan ka. Diagsapol ka iti sabali. Sa bali nga ron tirik nakiti ka sa nga imbaga na nana. Sa anak mo tapangit iti panagkunakan. Wen, saan ka pangit? Ngam saan amabalen nga ipilit mo ti bagay? No saan nakamot nga ay ayaten ti may sa tao? Single mom lang arudan. Agpili-pili pa lang. Ay nawaw, sa nagaputa di na kayat ngagdaton ka kenkwana ket irurumen mo meten. Bagim mula ang ti ibabain mo iti kastangar aramidang manakaw. Napan ni Jivon ije balay idi kalman, friend. Ay nawaw, anya timbaga na kan ka, friend. Agdaton ka no kanyak. Kat, anya ngay timbagam kan kwa na. Imbagak tipudno Imbagak nga awan tinamnamaan na kanyak. Anya ngay tinsungbat na. Makaungot nga rod kanyak, friend. Nasaya at mat siguro ti pan nakisaritam kan kwa na. Saan ka mat siguro nga gungungot? Nasaya at mat, ti pan nakisarita kan kwa na, friend. Indiretsok laang ti kayat ko nga ibaga. Matlag ayam. Kat, apay mat ama kaungot kan kangay. Jakman amo iti day a tao, friend. Guraan nakit din. Adtuyan ti suklim, 50 pesos. Nagyaman na klaunay. Awan anyaman na. Kumusta nga iti marikriknam? Damag ko kat napan ka iti ayandahay di idi kalman. Napanak agbayso. Kat masarak launay ti dayja single mom. Ay nawaw, apay tigayim ko. Una ta nakaraarte mo. Kunamlan na sino kapipintasan. Anya? Isugayam apinanawan ti nakasikugken kwa na. Tadhakas ti ugali na. Pwe! Nabasted ka laang kastamot tanti isawang mo. Budno mat! Saan mo't anapintas dayja Heidi ka? No kastati kunam, di saan? Kumporme mo tiing kay pupus iti Facebook. Sika, Jevon. Awan ti bibiyang iyo. No ipus ko ti kayat kung ipus iti Facebook. Ta Facebook ko dayja nanang. Ay nawaw, kasano ngay numakita ni Heidi dayjay? Awan mo ti naganak. Awan ngagpayso tinaganam, ngamadlaw ani Heidi titakda kamatam. Naimbag ko man no pagimbagan ti kasya nga ipupos mo. Ngam saan mat nga raw, tapang rugyan mo ti saan apagkikinaawatan ti kasyay. Tapno makarik namot da dya single ma'am Madlaw ang nga tulaunay ti panagkita na iti bagina. Anya? Pudno mo na. Nagsasawat ko namla na sino. Ay na anak ko, relax ka lang ka di nga main.
Saan agapaw ta binasted na ka ti single ma'am, kat kasta matan di aramidam. Oh, gato nga. Sana may parbang nga idadanas mo ti padam at tao. Takas ka dakwada, saan ka mat a perfecto? Saan mon samot a friend ni Jebon iti Facebook, Heidi? Saan nga agpayso, friend? Apay ka de? Isumit lagayam adi mo makitkita dagiti negatibo nga ipupos na. Single ma'am nga agraraman kun kunana pa yan ijay. Anya? Uray awan dakdakamatin na anagan, ket madlaw asikaday jay. Una yun, day di alalaki. Kasaritam friend, ta isardeng na timang ipupos iti kasjay. Nagado dagiti kalugaran tayo aman nakibiyang. Wan, kasaritak to, friend. Isend mo tuman kanyak dagiti inpupos na. Da kayo man pa'y ti makaamo iti apo ko yu, tatang. Sa di numanin ti papanam. Iti ayan da Jivon, tatang. Nawa, anya tarami na mijay. Kasaritak ti awanan bain alalaki. Lay, anya tinaramid na atakis kin kaya. Nagado ti ipupos na iti Facebook maipapan kanyak, tatang. Mangidadanas da di alalaki. Nabastad laang, kumkumpurmimot tan tilawlawatan na. Kita amata mga nun niya pa'y taramidin na kin kayay. Bagbaga aklaang, tatang. Saan ang maiparbang tikas ding aramidin na? Ada ka di ti anak yun, Nana Paula? Awan pa'y mat anagawid na kaong. Anya tibagam kan kwa na aya. Ada na patag apagsaritaan mi, Nana. Kumkumpurmimot nga minti ipupus na iti Facebook. Ay wun, nabasak dagi jay. Una yun, day tang anak yun, Nana. Nasakit tinakam na. Iso akas jay tararamidan na. Ay, siyaklatan ti dumawat iti pamakawan para kenkwana na kaong. Awan rumbeng nga idawatan nyo iti pamakawan, tawan mo't basol yun, Nana. Ha? Di kay madanagan, ta sa anak agumura kada kayo. Ti anak yu laang ti pakaasarak. Mala, sumra ka pa'y nga ron tagkapita. Pangururayam kan jibon, tapno makapagsarita kayo adwa. Anya ti gagaram si Heidi. Mabalin ka di asaan akum kumpurmi ti ipupus mo? Anya ket mo sa wen. Ado dagiti kalugaran tayo ang makabasbasa ka dagiti ipupus mo a kontra kanya. Ket, No siyak ti sika, idilit mo dagi jayan. awan mo't dinakamat ko anaga ni Jay kat. Awan nga agpayso. Ngam madlaw mo't ang maipapan kanyak dagiti ipupus mo. Nagadulakit di nga ammom. No saan mo nga idilit day jay, kan no saan dak asardengan, agposak mat iti maipapan kang ka. Saan aga po ta binastod ka, kat kastamat tan ti aramidam. Anya? Adalata ko marespeto ta iti tunggal maysa. Saan asyak ti karkaritam? Tano siyak ti mapunwan. Sigurado ak, adi mo magustuhan di kabaalak nga aramidan. Mas naawak, tawan mo ti ipupos ni Javon. Talaga nga awanan, friend. Kinasaritam ka di, friend. Wan, napanak iti ayanda di kalman. Ay nawaw, isumit lagayam ang nagsardengan na. Anya nga itimbagam kan kwa na, friend. Ape ang nagbutang. Imbag aklaang mat, ano di na sardangan ti kas di nga aramiden na. Sigurado at di na magustuhan ti aramidak kan kwa na. Isumit lagayam nagbutang lakit ti dayjay. Naimbag ko nam ata nagbutang, tano saan? Siyak mat ti mangipos kang kwa na. Ay, una yan dayjay a tao. Nabastad laang, kastamot ng taramidan na. Imbag tanagnakam. Dakkel tinagbaliwam Javon. Wala. Nasaya at mat na naka-Ameriskan. Kapilitan. Narigat mo't no iposnak ti gayem mo. Ay wala, talaga plano na timang iposken ka. No di ka pa'y agsardeng. Saan mat ngamin anasaya at tikas di amapan mo ipopost? Wen, amok day ta. Ay nawaw, ang mumulagayam. Apay nga inaramid mo pa ilaang ngamin. Wala ta nasakit launay tinakam ko iti gayem mo. Ay na Javon, inton sumaruno, kontrolem ti emosyon mo. Di ka agdardarasudos tanay. Amok day tan. No saan nakakayat ti may sa babae? Di mo iruruman. Aklunem, takas ta talaga ti biyag.
Saan nga amin akayat tayo, kat kayat da tayo mat. Kastamot lang tinasaon ni nanang kanyak. Pagadalam tinapasamak, tainton sumaruno ang mabasted ka. Di munton aramiden tikas niya Ah? Saan kumamot dun Narigat mo ti kanayon ang mabasted. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag kat masapul nga i-post tayo iti social media. Panunutan tayo pa'y kumaan na imbag. Ngamin, saan nga amin aparikot nga agraman pa nakapasakit ti puso kat social media ti solusyon na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.